sie ana no kwesi ade twam na nam so ma sika botene 50k aka ne sika 500 million and afin so US dollars ene ne ma pi na mba mmode kodum gya no wonom eyi firi honom yede mu nkyeremu ebesom mo Timemufo amowa atie no ebe lamtemi oswaga South municipality nim acho konfa wedding fichiano aduonu enso ewa abro ye na agin so bekuma abofra wedding fichiano eyedu baako na osoafo a ohwe oman Ghana ihomasuya so akase ekirem sei obesere gawa mpenifo said manimu yada etuate na omate no ebe ha oman Ghana ye mofra adusuya panti ebe ya wo ma omode nsanko adusuya dan mu enkwakirade Abai ebie 12.3 million Ghana cedis Minerals Commission Office ewa da amayo omo hwe se emre no efa efom agudie tu ne betimi akoso na domkuma ma chebetwam ene dua yi wonom afren sentrefo nhye mu akase ekirem sei won bekoso anya kokuduro akasa ediatia eka gold board mpenifo wabomene oman Ghana boka suso ekirem sei wonom etata wo monokro mo kare nanso won bekoso aginem Ghana hodonti won beka no kre wemu akire Ghana fo Lawyer Dina Edudan kwa Eden Seme de ato bibia nim a waye na agyen so obeware se omomodin a se obehu niema no ewa ware mu ansa no wakase I do. Ensama no pina ne kan wanya se wonkonwa besom se awia pram to be kase wo die lo ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se adwumakuo bi aboman kan na mu am wo mo de live ban ene di dwuma enti udwumadie bi a wobedi a wobehia live ban e wase no mesra wada fakwada ne fail group band Wamo ban ne papa ehwote ne mfidie ni so ete apopam enti e bia make say wo ya wo wedding ana ye bi na ahyehye nche ebetodwam wudi wa woda birthday party ana say ne graduation utu wedding ana say church event ana church programs akoto no momfa ni nyina da enkwada ne fail group ban ye ba ye be bomode asomsompa kwan so kram na ye bo nso da form pass na nanom enantem na ye ka fail group banda ye nyoma da enso ye dwumadie hunim ye wo quality sound ye wo professional instrumentalist and yes sans wo quality instrumental ye ba woni beje edwumadie hu papa na opa ye chi akwanya ya wotema community 22 ba roso inside honom na be hunu yen ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 edwumakuei chief executive officer de ma wonom eye Mr Philip Abojina nim tepan wo wode afre no na obetumi ahwe ekwampa so Menka Lumba super FM in super pass say ya ba adwama so obi age atuma no anobia enom na FDA so eden the stamp de esiso nkran hanom de ye wo eye distributors bebre e wa hanom a ofre wa ma won sabetimi akabi uba DLFM hanso so won sabetimi aka Lumba super ni bi na sadodo ana wo pe etu aton anu afren penifo e wo 0549 889 and 0549 436 Ni eguso ka mo say pram afahye no eguso ekoso am ana no efiede etwam na ye pa hontoma ye eguso a ye ko ekoye ne mum nene eye osana boso me toso dun nwotwente no dwumadi eto dwa ne no eye art and drawing competition bo modin akopiem nene wani beje pam na eno firi ho no mo nso a ye besan so adidwa kama pa eye market sales obi akoton afakọ ne yento ye boase ne yento no kwampa so ma wo opeso okodi dwa nso a bomode akoprampra ho no mabenya ne ma ne bo daf ma papa eno wachi nso on the 19th no ebeto aso akopem eye 30th August na onim de ma mu ye de pa ne sem eye 20th August no eno be back to our root day games agudie bia na nka wotede ne me bia twam a ene unvi se twam no ko ye bedi bi ho no eno wachi nso eye rap and singing competition and afin so artiste and night ebetodwa eno no unim rapper akọ unim nyomto akọ kofitele ginem akọ rapper san atonyom owie pa obesan so agya na service artiste night wo ho no de a ena nyomtofo pi na ba pram afahye ne de infat papa akọrọpe ye kwa akọgia ni pam 22nd eye August no eno be ye DJs on rotation ne nyomto oh my Ghana wo ma omode ya power no wanya betia ne kokore power no DJs ne dos nti we ba kakra no okọ na foforo banka kra nkra sa na ho do mai de ho be ye pinso pam 23rd August eno be homecoming celebration ho be the panel free 20th ekopem 30th August ne de medofo ayade ton ena afin so sa wo kwa kopa bibia to ene sa wo wa kwa koton ne yekrom ene be market sales all day every day 24 hour economy ko na pampa fashion na papa tene so say ye fast trade ana afin so pram traditional cancer na jumade ese o mesere so a
ya to din say First Trade Cultural and Food Festival etodwa ewo ananifia de twam ya 30th any baby pram Anglican Park na dwumadie ekoso bra ne nyina yem photo emfa otum we na dwuma kwa wiase say yentena se ne emfa wi apranto beka se bo no emu nkyeremu no emesem akenkafo beno yesen konwa no edi ameje so ya wofa ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ene bantwere bona na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye pa ye de kase bo no ekiremu ankasa ebesem DL News. Yamamo akwaba afi tumrika ne hia yen ewo Facebook and afi YouTube na yamfa kasebo no enchiremu ensomum ya hia kasebo na se e de frɔ my Ghana ya pie mantemu ne yenkopie mu ewo suhum ene ne potem na odumja adwumayekuo mpenifo e de nkata babonten abekirem sei wanom mante a wodom go suhum fire station akwakobo adwumaden ewo mra nkwanhie bi esiye ewo suhum ni fio ewo nkran ene kumase kwantempo no so a adwumaden a otumija adwumayekuro mante ne boye nti no wo momoden ekohu sei babia nkwanhia ne sei ye no ende obi bag mu sika botene 50,000 Ghana cedis aka ne sika 500 million and afinso US dollars no eye 5,231.81 esese US dollars no so emu odu pa mlante etumi ekofa sika nyina aka ho omu kirem se ne nya no nko a mobile phones ne mapi ene odum jadwuma yukwe mante etumi eboaboa no na wano mu kirem se nkwanhia esiye a wana no kwesi de twa mu ewo mla Ford eye F-150 and afinso ye Kia Uro ebo modern kwenya nkwanhia ni patimu a chese ne Kia yi etrapo na nya semkuma kram na nipa pode ensia wano mu free Suhum Municipal Fire Station a STNO2 Dakwa Prince ne die ne momodin akopiem na abo anumre no nwotwe apa ho sema no emiensa na won wotwitwa ahyen kama yiyi nipa naja na wonom atrapo momodin yi wo nyina mekasai omo eda eye abanya resabia usuhuma Dr. Fo ejina wonom esom na empenise de okwatan de obatan enam said ojina honom na tentodo ntini yenkwa Suhum Fire Station na yene Mr. Opare ohene dan de twenko no mesa ne se nkwanhia we na esi ye ne nyoma mu hu ye no emu ntiremu pa no ene sen senior yamo ha de bade ya kase boso meje muso ene awie nso ne mpom ti sen onyame na dom na muso e yame adom ye ho ye senior ye fro awie ya na ye bokọ na ye nyane nte ye se nkwanhia bi si ye e wa na no kwesi de twam wo Suhum eye kro ba ko de da so ye ni fio eno wo ye Accra ne Kumase kwantempo nso menam so ma adwumade amokọ boy ye ni mu no munya 50,000 Ghana cedis and afinso US dollars no 5,231.81 ene ade sese ano emunsem no emunkyeremu pa na ne sensinia madam assist na machia motiefo ne mahwefo ene awie nso tamra me ne mo kase eye no kre eye na no kwesi ada etwem ayumbe no ye nyane ntie se accident bi asi ewo ni fio e ma ye mrantie mo Suhum fire station ebo ahoden so ekokupi ono ekohwe se ne situation no atie ampa yekohu ye no na accident has involved two vehicles eye Kia Rhino baako ene F-150 Ford so baako na ye hu se eye F-150 no edi nanim akopem eye Rhino no achi enam so ema accident wi ekobaaye eno enam so ma yemrantie no eye ye so mo ye bia all the necessary tools so mo de ye no eyi eye onipe ana wakem and tambi na ono ehia se bitimi akonem emuamu ema ye no ede ne ma eye Suhum government hospital ayarehwe for ma Sammy no kase o honma oja ahwe enti we ne nsem kakra metima kase esiye ampa yen satimi eka sika hodo bebre a wo agabeni no enchen ne ka ni mu a etimi yini na e de amount eti ono so tire mu ampa sika na e wo ne honi e bia na e chese laptops ahodo ni phones ahodo ni na e koma branti e ma ne busuafo so ba e beje ameno mo kase ye misa wo na sika munya ye de sanko bi beka se we de nka adwumade na mabɔ na matu ahu na nka mo becha ahye mo ho na ade na mo ancha anhye mo ho yi oh ate we de ate mo
We say senior situation Juma say you protect life and property. That is our main work. One of the objectives I use to Ghana national fighting is that Eddie Juma. Nemo Yako and state me kwa jiwa kra ni free. Senior be ya onko na on it's the end Yakoye Juma senior say the Ghana National Fire Service on command Ekoye Juma. Nemo can one who do in Nara, some Americas, and ye dear. Ya sinesi ana say obintin ya na anu ameka say ono hia ye mo a ekoyi no ene wo say de nema ekoman fe de etie nyame adwuma ne ye ewo nti wo say timi de den edi no kure ede manipa san say ye boa oman no na oman no so aboa nti ntimi emfa ejapade a enye de nti ede ni wurade ekoman no right ye mbisa wo de na ekofa nkwanhia ne ba ne no wachi no okra bi hwere ne nkwa e wo nkwanhia nim senior etie no ma etie ase say eye F150 no enam mika 10 so ana odi ede nani ma kire eye aka kwantempone so no e ma ne de mika so ekobo eye kia rhino na ono so ni kire enka kwan ne so no ene enam so ma akwanhie ekosi ye me mo ka sei etimi eka oka ni yi ne de koma so government of omo neti na modin embra no timintra ento na mbra boso no eni mo ka se won transfer no e de ne ko eyenkan kuntimpo ni mu a akoje na yarisa e wo Kolebu hospital na na so Sammy die onso tinkwemu a nyame adomo a oguso eje ayarehwe ansa ebeja mo wakwa na futuo ben na wo de magana ade hye a ebe se jato ba bi yenko bwankodum mu bo wurada mu pe ejapade na yefom efutuo ben na ba Ghana fo afasa anamoyi na ye tia kabia ma ye tiefo ene obi ohwe eye DLFM station ni na ma ya tiatete se sebi asem tu obi eye jahihye eye nkwanhia se bibiara ebe hia de Ghana National Fire Service yesre ebia ye kwa nkofo etimi ekofa nkofo nyapade ana se niema enye omodia emenam so ma the issues ahodo ne nsema ahodo bibre eba yebesre adwuma no se ejabi po na ebe to fie ana se bibi po na ebe si na be hia de Ghana National Fire Service ye the numbers ahodo atutu jabi bre aye education ko yesre monfre na monfre intem so esa se monfre intem so a ene be nam so be ma yensi bitima eden aba intem so abe adwuma ne mo ye be twen na ade no aginsem na se aginsem wi a na ya frɛ yensu yenim sɛ dia ye kwan so ne ade atie embe du bebia na bebia kro na mo wom na asɛm na to no no mo ni fire tender I was here afraid the nearest town ono so fire tender ye hwɛ distance na ya be du no na de wo sɛ ase bebre na nyapade ne ye nipa nkwa ne ade ahwere ye besere ye mmomodin na ya de ye kwan so na hwɛ yi and drive safely and fanko ye various destinations na efie mo so ye nya hwɛ yi mo frɛ amakwa an wo be fie ye mwa ne yenhwɛ sɛ nime bia edi gahyere ba no yentwe mfi mo frɛ ho na omuntimi enya akomapa ne a hoto enfandi vacation na yenso a ewo fie so no yembo ho ban ifi gahyehye ho ne akwanhia ho edamase right na sisi asika no ne nyama no wɔ modi ama ne wura na sɛ ɛwɔ mpenifo akache sika no ne ho ne ma bia ɛsɛ to asebia ama ne wura no okay ame ne wo kase ye de ma no ɛda Sunday na yumbre na ɛma ne busuafo so ɛbae ampa ebe share na bibia eda na kwemu a yede ni na ema omu abre ye no mu eni bibia ewo ya kache Sammy amena mukase ye beda se pasa wo jemre na yedi nkomo awie me da mase right eni a wuti ye eyo penny paul no ehwa nkitahudie so edema odumja aso ye nkra bata no no wosu hom ne din ede owura opare ohene Daniel ena mote ne nkan Yentua kasiabone so na timemofo mo atie no ebe Lamte Mills ewo South municipality nim atyo konfo wedding finshano aduono enson ewa abro mo hu ni se waya na adwin so obeku abofra bi a wedding finshano eyedu baako na omu chirema eye okonfo enidin eye si prof a omu hu se kwan ofa so na wo twe abofra no ede kono omu hu ni se da bi se ne niema akona ya ade ono so na adwumboni ewo ni tirim na asem yi esi kwasi da sana abosom ne de etoso eyedunso ewon fimpi mienu
ene aduonu nsia ma wa abra na abo eye anumrem no nsia na mo kyerem omo nse eye konfoi twe aba eye abrofra ya wedding fisha du ba ko e de ne kon completed building no mususu se no eye na busumfie ho anachese odi ni juma na mo hu ne search se konfoi e de eye abrofra yi kon completed building ho na abrofra ne so hu se ne niam akono o sha ase se wo tietie mu eno nam so ma eye tememfo ne so hu se da bi adenti ana okita abrofra ni mu na wo twe na abrofra yi so etietie mu ene omukọ honom ekọje abofra no ebise ye okonfo ya sema anya ade otimi eyi ano na ye baga na ekita no omoje ye no omo bie momu se nipa dompe anachese gu bag nim no omo bisa ne se nipa dompe ide eden anode ya okonfo yi entimi mbie na no anchom de odi dompe ne ye nu ntino eye tememfo no ede ne command penifo mo hu hia ewo honom se ne be ye omo so ebeboa ema nhwehwemu so no etimi akoso na ye ntie niema ekoso ewa abra ayetimemfo no eche okonfoi yebedo hanu na like you see the team fucking team video daddy aware last year show you face they take what go Basia sit down what be the you want so powerful you get power vanish and duru was shegi sorry now fucking boy people them are kids and they vicinity where they can't do this fucking thing for you don't go around go anywhere you don't go around go anywhere you get medicine vanish make you see lion go second eni a wuti ye aye ne ekoso ewo atia eno eben lamte mills oga south municipality nim ewo abrat memfo no ehun se konfo wedding fisha na aduonu enson aye na adwen se obekum abofra wedding fisha no eye dubako you get medicine vanish you get medicine vanish and lazy so we do feed the drew on your konfo ntumi anyira konfo powers na ye weak powers na ye na chiguo konfo na chiguo hey amanfo achigu ama na konfo nyina achigu ho se ya nto akase ye bono sena ye mwure o my Ghana yadusua ensensemu na oswafo no no man oda yadusua anom oniminyamfo haru na idrisu ede adesere ede ato o my Ghana University Administrators so sere wodo mo ada ohun osere mpapa eye Ghana Association of University Administrators etwede aka ne se ye gawa ku no wodo mo kirem se mati atua che ena nam so ma ye mofa na adesua eye bisibisi basam entiomba sere mo ada ensa dansa yem kotodwogu fom enmane mu yada momodi anse mo betumi akoya adwumaden na aban no egusu a toto ne ma na mo eka bi odemo no obetua na ka mo so manya bi etimi de hwefiem na yakase eye Ghana Association of University Administrators na wanom eye oman Ghana yesu apon adwuma ye fa omo no mo nkwa adesua da mu nkokira de obakọ no bi ho no na office ena oye adwuma mo nyina boa ho masua ne konka ne wanom enkomo ena wie ye de sumwe na ndo adama ekuebo mode yi ompanimfo a omokopie mum ewo eye omokochia osoafo hwe oman Ghana ho masua so ewo ndada Adjoa ena aban mu mpanimfo ekire mu sei we de omesere wono mada eka ombeka sempanimfo de wo mo no eye one time research allowance eye one time research allowance bi ena afiso nan teaching senior staff a omosusu ye adwumaden ewo suapom ho no mo no sika bia esa abade ma wo mo no abana bo modin ne sa hyere motuom de dasen pada fa ho no wo jesu se ne alata mwanwan saa no wo yam enu ti na ma akirefo mpanimfo ya wonom nkyira de na so mo ya adwuma osuapom mu no wonom ati atuan na nimu na oniminyamfo na drusu ekirem se obesere Ghana Tertiary Education Commission ditek mpanimfo se osere wonom ada wo mo modin fankrata sem a efe adihye a aban susu se wodo wo ka no omofo ni nyina medana so ye ewo ne dia no panondua na montena se mobo hu no mu kwan ho do mefa so am wonom bema oswafo hwe o magana sika sem so Dr. Kasra to ba forsen ebetimi atua wonom eka na oniminyafo kirem se
ese sa ba modern no tumi hwehwe mo nkrata se mu hunu se ayampa no kra se isika bi wo hodom a ese abantua ansa na aban no atumi to mokoma fa to me visa nche bibia bedede ne nkrata sem di mu dia aban betua mokama so me biatumi abante be no manim yada wonom strike no wonom entwensan. I want you to call off your action, the strike action. You are aware, as you know, that it's affecting academic work on campus, and we don't want a disruption of the academic calendar further. Give me 1 month from today. Today is like 16th. So 1 month from today, 1 month from today, but I need the data. That's all he's asked from me. Enti data no yehia. Ede na edi adanse ese mo ya adwuma na bantua ye. Sa dance die no ene ye hwe ni sisi no. Ene a wuti ye yi oswafo no ene oda o my Ghana. Na humasua anom. Onimnyamfo Haruna Idrisu ena mote ne nkan. Na no si ye pe na Ghana Association of University Administrators. Etweniti aka ne se gawa. Openipa wono ena ohwe wonom entwetwe adwumadie suom. Mekire wonom General Secretary Edema Ekuo no eye me wafa so Mr. Educhas. Ono so kase akire mi say aban na ka wo mate na nso etuate ne de wo mbaka so mbetwam ana moboa efri say afi na nhyiamudi omudi na ndada no omode mo nsem ekwa akoto ekuoma ne nyina no wo manga na ha nyina ne senti wo maka wo mate na nso agese ekuo no mu mpanifo a wo made yakwese wo man na mu ekoyi wo masutire say nkomo say na aba na se ekuo mpanifo ne yaje tum no mu nyina kwa bankro mu dia ebia na mate ase ba se yi pa de omo kaso mu ja atuate na kwotene akwaye adwuma de a. The strike is ongoing. We have assured the minister that we will get back to our constituents and get back to him after 48 hours. So that is the message. Thank you. DLFM 106.9. Entu edie mpenifo maka yate na paasa ye jai akwakoye adwuma de ekire din. Eni at wuti ye Mr. Charles Edu ona ya twetwerefo penin edema Ghana Association of University Administrators ena wote nini. Yantua Kasiabone so na Ministry of Lands and Natural Resources every Minerals Commission mu abie 12.3 million Ghana cedis. District Office ewa damai eno ewa ya toye mantemu sani ebeya emra eno efa efomagudie tuhuno ombetimi ahesuye na fidi juma ho so nimdie nso no matimi aboa na dwumadie no bibia etimi akosoye na san hyewe omu chiema omode abasa ne ebeya ebeboa na chese eba eyempotem ahodo omutu efomagudie no mahese emra no nso no etimi aye juma no matimi so aboyatena ye ho ban na omaboa ama efomagudie tu no omutu no nso no matimi afamra kwan so na state of the art da my minerals commission office no ayadia offices ahodo and wo meba administrative offices meeting rooms ne offices ahodo de ebi ewo mu na wokwa ya atoye mantema minerals commission for district office beye enum we ka ho enum anachese omabie ewo honom na omokasa ewo dwumadie na se na minister for lands and natural resources Yimano Amakofibua kasa ana oche mu se we kira ho fama aban no so ewo so obeboa ama eba mra kwan so bibia timi akoso so mutu efomagude no mbetimi edi emra so ni titiriu ene damai uni valley ya aboso mining harbor ombetimi ahwe se mra no betimi ayejuma. What we call district mining committees. You cannot start any application by simply going to the big guys in Accra. You have to come to Daman. If you want a mining license, medium license, whatever, you have to come to Daman. And I'm happy we are trying to make sure that the district mining officers are here. We form what we call the district mining committees. It's made up of the chiefs, community leaders, assembly members, EP, and Minkum officials. We will take you to exactly the area you say you want for mining. We are all going to determine whether there's cocoa farm, whether there's a river, but whether it's even makes sense. DLFM. It is only after that that a recommendation for mining will be sent to the Minerals Commission. So this thing that somebody will just walk in that man and walk and say, my license is my opinion. Yeah, that's something. So there will also be no excuse. No excuse. I'm always you need to part of the dance system. This time a young excuse me. One of the changes we are trying to bring is. Eni minister for lands and natural resources Yimano Amakofibua
Na enwachi ana chief executive officer at the Minerals Commission Isaac Tando musa state of the art da mine office na ya de no so beboa amaga na ba ya mining sector na metimi afa abai for kwan so etimi e de adijuma na ochemu ye adwuma ye fo wo ho no memmo modern ahese professionalism no betimi aye adwuma na omaboa na emra ne so no omabo modern ade ahihye adwuma nim na etimi aboa ma mining sector ne so no etimi akwanim. We have a clear vision that local content is not just a checkbox. It's a strategic imperative, and we want to ensure that Ghanaians, and particularly the people in the mining communities like Daman, have a genuine stake in our mineral resources whether through employment or legal ownership and access. And we are also ready to enforce the law and support genuine investors and empower Ghanaian entrepreneurs. This is not merely a building. It's about decentralizing access to key activities of the Commission so that people are incentivized to do the right thing, obey the laws, and work within the confines of the stipulated regulation. What this also means is that you have easier access to information and a stronger channel for engagement. DLFM 106.9. Enia Utiye, Chief Executive Officer at the Minerals Commission, Isaac Tando. Yantoa kasi ya bonu sena ye mwonguda mwe. Ewo domukuma, ewo my Ghana. Ya mashibe jafie, wana wanom panu tini, mashibe jani edema adishia. Wanom ewo efutu abato empiswaso. Oniminyamfo Alexander efenyo makinene. Wadi domukuma nendim, ema wanom afre esenchirefo nshie mwaka se chirimse. Yamfanto o my Ghana adishia nyina nimuse. Domukuma ewo my Ghana mashibe jafie, ebe kwaso ejina omanaso, ebo ejumaden. Akonkoden ahwe sebe ya omaga na sika biada entimi enyira na wode mu kirem sem efitire mra openipo no na ye chief executive officer a ono oda Ghana Gold Board aso era no wode mu kirem se sika botene baburu 22 billion Ghana cedis ne sika we no agehwam esena bieta etua yira momenya boka susuro wa enya semkuma kra na enedua yensentwerefo nhye mu a wode mo frɛ omaga na mahye bedwafie ena onimnyamfo Alexander afenyo marken echirem sem edu baabia no kra wono moeka akira Ghana fo nti eni a gold board chief executive officer Sammy Jamfi ana afenso ndc amanyokori mu mpanifo bi tata wonom ene atenie adapatwa nko a ensema no kure no mokafa wo ho se na mutumfu to Ghana fo ani nyina omo kirem se omo de omo gina ho no mo se omo ko ama Ghana men ni santi baabia no kura da ana wo beka omo nsam de afante no Yamfanto Ghana fuani msem ehunehuna ene wataya Sammy Jamfi ene afenso gold board mpenifo ene NDC abenta tawormo no eno entimi nka wonom kasabo ahwe omuyemda wombekwasoa kanokra kire Ghana fuani nkutebo mapa etimi eyadwuma ede afa gold board adwuma kono dwuma dia wonom edien na odumenyafo Alexander afenyo marken echirem sem wonom de mahwehwem mapa enya de sabe wonom bekasa manyosam kankenti yamaka asem bia ye frema asema no krenim emfangu obiani mu asenda bida na mom ense mo kan o mode aye do masoko pa kwase ton mako hunu sei eka aba no susuro magana men ya toska ko aboka o man hu akwedi mpam na oniminyamfo afenyo marken echirem sei yenka nkyere Ghana fo so mbekwa se agina mo na so pemem aka na kwa kyere Ghana fo o mate ase sei gold board ma mo ntena se entwen sei IMF o meka nkyere o mo se maboka ansa na mo agina mo na so na mom sei no Wama ya demukuma to mbakwa so aka no kura sa akopem sei no kurade be ya dwuma sei ka ne de se gold board mpeni fo twan mutan se o mo moye kroma bom na mpremprem wo fa system Jamfi ono ena ye chief executive officer edema gold board echirem se sansam na demukuma ne ka no kura bi anim o ya dwuma anya sika puto bebre na mo kirem sei sa wo hwa 2025 audit report e ba ye na wo ma tumi anya surplus pa 907 million Ghana cedis ena no achikura no overall surplus no kwa mu kirem say 5.4 billion asika Ghana nya wo gold na eto no nyase mkumba ni nsema de mukuma ne kana unsusu se no kurem nanso onumnyamfo anumnyamfo afenyo marken kasa ne kirem no wo kirem se kana de enya ba nanso mekwaso aka na kura kire manfo. We the minority, we work as a team. When the minority leader speaks, he speaks for the party. The party has a political committee we call the tripod. The flag bearer, who is the leader of our party, taking us to Jubilee, the party, machinery, and parliament. These three units work together with a policy coordinating chair, my respected colleague Kojo Ponkruma. We coordinate and speak
with one voice. It doesn't matter who speaks. So when a matter is raised on policy, a chief executive of an institution cannot choose and single the leader out for insults. In the minimum, the caucus knows it brief and will not speak and blow hot air. That is the report I've shown you. So now the Ghanaian people will see who is ignorant, who is doing mischief, who is lying to the public. We will not just come out and say anything because of partisan convenience. What is happening is bad. There is crisis ahead of us. Our friends must better listen and pay attention and not allow the IMF to rather come and talk to them before they listen. When things go bad in our country, it affects all of us. So we are here to hold their feet to the fire and make them accountable to the people of Ghana. We are not here to trade insults, and that must be clear to them. And we, the minority, we work as a team. When the minority leader speaks, he speaks for the party. The party has a political committee we call the tripod. 106.9 DLFM 106.9. Any awoti ye aye demokra mashebedwam wanom pa no de ne ono kura yen so na ya de hia wanom wo efutu mashebedwane oniminyamfo Alexander Afenyo Markin ena wote nini Yentwa kasiabone so non-legal practitioner ya lawyer Dina Edu Dankwa edi nsema tuja chemu se omo twempena omaye omayen se eyade omo bewale no emmomode nyanti ase emfemfa wale ho ansa na makwa akogina solid dem na se busuafo mienu anim akoka se I do esan se wo hwe kwan ya fa so sese no awawija ye koso omayi ma odwen ho a wonti ase wose mutimi hu saware na ya ho fama abotre san so ana obuo ne ntiase ene opepa amwo ede mamu mienu se sembi ebesi muntembia no mu betimi asiese se ne be ya awale no betimi akoso ana ansa na won so abaye wagin so beja aware na wo so timi nyanyina so papa ansa na wakose wo kwa akogina awukwa akoja ya aware mo obi ampeple ne ho enkonkwo wale na afede bedu akire no na eno so akoya asembisi basa ede ama wo so timi eti aware na se ansa na won so no odo ho akohyemu na de nsemi edituja ewa bra end time divine ministry ewo eyesokobaye ewo kumase ediom 5th anniversary na timeda so celebrating God's goodness ana okasa ana ochemu se awarefo mu nhya ne so ye papa munni obi eyewuku anasa uyire enya asema enkotena radio so ana TV so ana TikTok live na emfa wo ha wawe mu nsem ni na nkogu honom na se kobasa mo no mode mo bone echemo ho eno so no beka ne sen into was awarefo se nsem ekoso wawe mu na mo obi ankotena radio so ana TV so ana say TikTok live ana Facebook emfa sansem no enkogu honom na Abraham o wawe no bibia besi wo muntambia na wo se kafie honom into was awarefo ana mpo so mo twempena se safe ana wo ba be wawe abomode aso beti awawe na se ansa na wo do ho akoshem ene safo mami esempenfo se de oye de food ya pa ene ti asofo o kwan hu great tishi e great sujina so mo jina o tai safo ya sorry man so o de akopatwa ajo so flen masomela e dia so it's 5th anniversary now menya say o metimi anya biema koso in circle so ho a ejina ma me so ejina papa so ene asafo ma rade dia adom omo le bitimi ama sorry na ko na nim e wa adom enya ena asafo so no party a obedi ama asafo no emba enya nko famba out obi a wabo na wale echi edwaman say ye oba o say be me sa na Bible kana sansu na mrano so etie nenso so se obi pra enfa so obi enwo a otimi gina ground se etimi jaware be ma ho ni wa ground se jaware na enima bebre be ma obu oba sa oba so obu na be ma so obi be me go oba obu o fa ne sanka oba na enima so obi to ama se bi enye entimi enhyenko ensem bebre na ekoso bra ofi ne nkwa emblemi obi so ti ase e ma no se ye do so obi no bia na nyame hia na so ya me do body dia na wa frasu ye
Enia uti ye legal practitioner lawyer Dina Edu Dankwa na enwechi ana founder ana sansie leader Edema End Time Divine Ministry Apostle Benjamin Owusu esrem penifo samumba modian fenche pangu akwemu no mu hwese ahohyeso so betimi akoso ewo yadesua mu nsam mu bebre ye schools ahodo no wo man Ghana mu na ahohyeso betimi akoso ewo school for ntem Sasiere ne kakra ya foye bade ne ente loso ya mama ye nyabi koye sai na posira mas yes kase bat se nata ye aba safri machawa se ne plato to tena we no se nyamu kenya uniti be kase e tia so ya ko deske sorry tie e sofodie ya fama eye ofre se rad frel na wa fama na tina safona no that's no sofona etinga be so and yes kasam kura me wo abra e nam so a wo ye gam tuma wo e dia wo na me na wo am fu mi so na wo na pa fu e ya wa fama so tuma ne mo dia ma e no me pa so dia na me ti fa so enti me no se me ka ba ye nyina ni pa bia ba e ye nyina ye titi ne ye ti fe ko kra kusuma enti yam fa ye titi ba ye pa ki so so bi kasante obi ji dia me bi ye ni se Kristo ti mi ni Kristo ma danse oti na ofise Kristo no be boa wa bra be kan Kristo kramoni kan na ofise kramoso na be boa wa na uko Enia uti ye founder any leader Edema End Time Divine Ministry Apostle Benjamin Owusu na manibo ye nsem choni samo for wibuati na difra santimantemu ebesomye we are yenyina we so ene ye mo adwenkyerɛ itew na we ye free me wo fa se comfort mati de ba na wo se o maya ha na ochia na wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa na DL news ne de eye mall fire onapo ene ode ba awiei na yenyina we so na kase bo ne mu ko mu se pon na nsa ne ye be ko ne panisi sabe aboa bi de kwaya na yenya ne kwanti awoda ba ko mienu bi aba memfa ne se de mempreprekire emfa ma me wofa asefo na ntesa me sore kope eka ba no enye asem keto akura na DJ Afiba DJ Afiba ye friend ko fala ba ofia ha wo ye den ode beba na ode aba na wo kire mi say happy birthday to ASP perpetual or say oye Dopsu coordinator e wasakomono na ko fori e de wo kire mi say ne hwede yampo yankopon be say ya dom ode adom abadom so mene ne ade nyina ASP perpetual or say no badwumaden e wo Dopsu asoye no ye Dopsu coordinator wasakomono enti yankopon hira ne pa na onya ne kase ombo no ho ban empeja ne fra dom kwa tente ne wonyine kire ene wasra dia ma na we have birthday to you ahofedua udende ASP perpetual or say we are Dopsu coordinator sakomono na wonya me hira opinu awoda no onya ne soronko ko fori na ode awoda soronko ba ye na next one no Efri Okocha champion man himself our badwumaden e wo DLFM 106.9 efiewura o kirem say happy birthday to Miss Faith Do Star Hacks International School dodwa na me wofa se obutumum na twede yampo yankopon adama e de afeba kon asa ka me wofa se mfie hum endo o kirem a may God continue to bless you for your kind heart and give you all your heart desires enti ahofe twede yampo yankopon a o shira ba kwa na wa shira pem no onye okese wai o mpagina ne mu nkire na kwa tente na onyine kire e na won koso emfa no mo me wofa se makese e kirem se twede yampo yankopon o hwe Israel so no wanto nku danene ode afeba kwa ka mfie ho a o mpagyaw no omomode antetere wa hye mu na sika emu so pa anti happy birthday to you once again Miss Faith Do we ya adwumaden e wo Star Hacks International School e wo dodoa frɛ wo sister ahofe ya menhye opinu awoda no onye ne soronko miama de nyina makese adodo afa ne se fiewura wo ya adwuma e wo DLFM 106.9 Okocha no se yemfa awodai yemfa emam ne kwakura mu no na ya sore kasebo no so okura no champion tailor be mo boada e de abawie say happy birthday and confirm Honorable Yvonne Texan we Efri yenia de mekanisini na the Madam Mus menkane said the Madam Mus fita sa kado silver lady ana wo kirem say na de nyina Honorable Yvonne Texan twidi ya mpon yankopon be say yadom e de afeba kon e de aka ne fie hom enti ompagya ne yane kase pam
and I mean inspiring leader or you be an Ken ye kon kan pa MPP woman organizer Gomoa East constituency na Abutu nti na Nyankopon ya atom no de afa ba kwa kan fe ho a oniminyamfo Yvonne Texan ya mention wa wodonya nso konkwa tenten Nyankopon koso an tretre wa hye mu yedie kwa no monto animu na omo akane honhoma obetumi ado yasom oman Ghana tamfo bi sore tia wa Nyankopon anu sum left and right na man kunimdie kwan emiema. Happy birthday to you once again Honorable Yvonne Texan wey Efri Silver Lady Fita sa kado awo ye adwuma wo DLFM 106.9 and o say yemfa woda we no yemfa ema wo kase boni ye de si emusamufo ne ye Miss Mabel antwene say mu ema yen me ngofa asefo open no Emmanuel osenya ko aketebo akase bodam sanso na me wofa ase Regina Bafo eboaye akenkanfo ne ye penu nansa na no DJ Zigibi echinchim kasafremfo madusumi ye wiei na mark ese ono na fie ha no yesu mankwan no boye ho ba honhum a wudi agro se kan be kan wo na boye ho ban hwe so honhum kwan so edema yen akenkanfo ye benu tu edi ameju so ye wofa wose Adjoa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bona na otafri jamene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa na hutedin Adjoa wedding na awade no obekwa no anim ana so obetwen kakra pe ayi o last story na we ye no obetwen kakra na so obekwa no anim so sienti asenti egusu ti ase ese moti ase de makashra odeda opere ho wade a uwi a ba bisu akire me nti ade yeduabo oh yeduabo se sa netie Ghana fo ne mpe no kure Ghana fo mpe no kure ka wo ka no kure pe ne yetan o awade ye na nso to wate to bo asia na sisi ho why me pem no wawade sisi de me sraw and try me do po this wouldn't so be fie se wo fa be ho ona be hu ma me hwe ma me hwe de akwa ne de aye me sraw kodadin entikase ebo ne no na Adjoa Siki ene na pamfo na eba wa mo be de dwuma de ne ye fa ne DLFM entertainment show emu odesena no manam na Adjoa ba daji Lumba nwom bia na nyomtofo mabobra papa wo manyim no bo modin aka mo abekosem kirewo echechire mo nwum ma wenu achi ye wa segment pina na wadwuma de yi so aba na aba wo so udin ye fra wo sen wote udin na se ana sexy bet na se na kwa me yefum aha ye fra ne so hene because they do Fridays we are saying na isu ekoso yon ne de animu otechira enwom no onim nwom do ne nyina to a show na ebeye bom frete ye kwai wona radio ne omde mamu nyina monitor ade hye Yalande Ghana